ndinongona baba nanchiro waingandeni ka wandiona baba nanchiro waimwe recording samira ndindangodaiso neito record yakaka vanyasodaka naka lapha kuduzela lapha esakuthiwa owadungisa khona i-makeup chenjere famba nzvengi but hayi inofanira kunzvenga ina kutoyi isijiyela tonotenda pamberi paya paya toita kunge takuenda kutozopinda mani ndikoda nzvimbo idzi even mukati mungatipindeni apa achirege kundibata kunobva kuna mota ndidzinge dapo kuna mafrozen nditenge dinge lapho kula mafrozen sidithenge okay awula mawoso la sasilokungena lawo sale tongo ngathi ayi ngadzokere akavazitunda siyena ina guys this is so kusile guys this is so kusile ulumane blawayo something like that yabo azingayicela nina la indawo le ihande nepambira phinde lapha tokhekheleza le yaphanze thuma phinde nepa yabona ama frozen ndikhuluma bo girls okay mantombazana angizwa surprise awukwazi sokusilekele bendilo tengani baturani oyo wakabata mari Sigenda azafika laphayana ekugcineni isikalo sobona phakathi sibalebe mafoti belathengiswa ngapha ne are doing business always here in Zimbabwe. Business as usual kosokusile yabo safunana neme nikeza abantu ama-stand nabafuna i-stand khona la talk with me awala seyokuya phambili
我告诉你，我这里。